podižemo stranku, okružne, opštinske i mesne odbore i cilj nam je što pre da osvojimo vlast u Srbiji, jer ovako više ne može. Nažalost, pokazali su se kao najgori naši dojučerašnji prijatelji, saveznici, saborci, koji su izdali, okrenuli čurak naopako. Nema druge, moramo ih obarati. I to što pre. To je pitanje opstanka. Zato bi morala da se mobiliše cela stranka, da se obnove mesni odbori tamo gde su oni zamrli, da opštinski odbori se ojačaju, da stalno okupljate nove članove, što više mladih ljudi. Ja sam se veoma obradovao kad sam u Beogradu na onom mitingu 15. novembra video da je 2/3 mladih ljudi koji su bili u obdaništu ili osnovnoj školi kad sam otišao za Hag. To je ono što nas najviše ohrabruje. Treba da vraćate stare članove, one koji su se pasivizovali, koji su se povukli iz nekog razloga, koji su se razočarali, a i one koji su otišli u druge stranke. Svaki nam je dragocen, dakle svi da se vrate. Osim oni koji su nam krali mandate, poslanički ili odbornički. Svi ostali mogu da se vrate i želimo da se vrate. I molim vas da ne pokazujete nikakvu netrpeljivost prema njima. Kao vi ste otišli, vi ste izdali, vi ste ovo, stano. Bili su obmanuti, mislili su najbolje, sad su razočarani, shvatili su da su se prevarili, kao braću i primamo nazad. A bez masovne stranke ne možemo da osvojimo vlast, to vam je jasno. Treba nam što masovnija stranka. Oni su deo našeg naroda i potrebni su nam. Dobro, predsjedniče, kako stoji stvar sa mesnim odborima? Pa dosta dobro. Ne možemo da kažemo da je 100% dobro, ali mi imamo dva dela opštine, ovaj planinski deo, tu je malo lošije. A inače u gradu, samo i ova sela do Morave, tu je dosta dobro. 99% je pokriveno. Samo ovaj planinski deo nam je tu, znate, malo i naroda ima, prazni se taj deo demografski strahovito, 10-20 godina, ali u ovom delu što je važno da je gro biračkog tela, tu smo jako dobri. Ako mogu da dodam, predsjedniče, se omladina masno učlanjuje u Srpsku radikalnu stranku. Da, omladine, da. Vašim dolaskom smo ojačali naše redove u omladini maksimalno u Vlastici. Da. A reci mi, ova televizija, da li još radi? Ja sam nekoliko puta bio tamo, ali ne daju. Aca Ranđelović, direktor, vas je pozdravio i on će emitovati idućeg četvrtka snimak. On će snimati. Ove tribine? Tako je. On je obezbedio termin za vas, malo se naljutio što smo mi otkazili, jer Tom umeđu vremena obezbedio televiziju. Dobro, onda ostajemo obavezan da dođem. On je uvek davao termine kad god je trebalo. Ja sam 4-5 puta gostovao kod njega, je li tako? Tako je, on mi je pričao ranije. Da. A Rošulja ne postoji? Ne, predsjedniče, ovo je TV Vlastnici. Da. A i tu sam bio. I tu sam bio, ali na Rošulji sam bio, da. Pa da. Nisam te zaboravio, sad sam se setio. Nego u prvi mak te nisam poznao. Posle vašeg odlaska u Hag brzo je prestala da... To je šteta onda. To je bila dobra televizija. Inače, hoću da vam kažem, kad je krajem septembra 2008... I dobre novinarke imala. Najbolje. Kada je došlo do puča u stranci, tu smo imali baš taj odlučujući odbor. 21 nas je bilo ovde. Od toga četvorice nas smo ostali, tako uz pomoć Tome Ljubenovića. Ja srećam da sam njemu javio da hitno dođe, da tu regulišemo neke stvari, malo pomalo. Neka se Toma ne naljuti, ali mislim da smo najbolji odbor u Jablaničkom okrugu. I po rezultatima na izboru, oni nisu dobri, ali su najbolji. Da. A gde sad radiš, kaži mi? Sad sam uradio Leskovcu. A uradio Leskovcu. I mi smo osnovali televiziju preko kabelske mreže. Međutim, malo poborimo sa tehnikom, pa to treba malo da legne i da... Da. Dobro. Da.
veliki predsjednik da nam pomogne. Veliki predsjednik da podignemo masu. A vidite ovo. U vreme kada ste bili najprve opozicija, zatim deo i vlasti kada ste bili u vladi Narodnog jedinstva, zalagali ste se za privatizacije. Privatizacije su stigle u Srbiju, međutim 90% njih su se pokazale kao neuspešne. Ali ja sam tada govorio da će ovi mangupi da provode lopovske privatizacije. To sam rekao i u Skupštini. Nije zakon loš, nego ja znam vas, vi ćete sve da pokradete. Tako sam otprilike rekao. Znate, nije se moglo samoupravljanje sačuvati društvena svojina, ali došli su lopovi i sve uništili da bi bud zašto kupili. Recite mi, koliko vam ove reakcije građana, susreti sa njima, kontakti i one poruke koje vam prenose znači? Koliko vam znači ove poruke i podrška građana? Pa vidite, celo Vlasotince se večeras ovde sjatilo, to me ispunjava ponosom, ali to je jedna velika obaveza, jer za narodne interese moramo se i dalje boriti, bez posustajanja, bez predaha. Da li očekujete uskoro vanredne izbore na lokalu? Ja mislim da su oni mogući već ove godine, jer toliko se ova vlast zaplala kao pile u kućne da ne može dugo. Idemo, ovi su izašli, svi idemo gore sad, hajde. Malo prostora, malo. Ali nemoj da guraš narod. Mićo, ne guraj. Izjavu za lokalni medij. Gospodine Šešelj, samo me interesuje, da li je ovakav doček bio i u većim gradovima? Da, svuda po Srbiji. Omladina je ovog puta u najvećem broju. Omladina svuda po Srbiji, ja sam se zaprepastio već u Beogradu 15. novembra, 2/3 je bilo mladih ljudi. Znači to obećava napredak. Malo samo. Malo šire. Malo šire. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, Srbija više ne može da trpi ovaj naprednjački zulum. Od 5. oktobra 2000. godine na ovamo nad Srbijom se izmenjuju samo izdajnički, prozapadni, mafijaški režimi. Svaki novi koji je dolazio bio je još gori od prethodnog. Ovi sada su najgori. Nažalost, čelnici sadašnjeg režima bili su nekada srpske patriote, naši saborci i najbliži saradnici. Izdali su i prodali se zapadnim silama. To što su izdali oni koji su imali veliko poverenje ne govori toliko o njima, oni su jadni, oni su Nikolovići koji će završiti uskoro na smetlištu istorije. To govori koliko su jake zapadne sile
koje su me držale izolovanom 12 godina da bi slomile Srpsku radikalnu stranku. Srpska radikalna stranka je teško ranjena, ali je preživela. I sada se kao ptica Feniks, mitska ptica Feniks, diže iz pepela, uspravlja i Srbiji obnavlja ljubav, veru i nadu. Ljubav prema otadžbini i naciji, veru u srpsku nacionalnu ideju i nadu da ćemo izaći iz ekonomske krize i socijalne bede. Svuda po Srbiji zatvorene su i uništene fabrike, ugušena je poljoprivredna proizvodnja, sve veći broj nezaposlenih. Narod je pre 2 godine glasao za naprednjake samo da bi se otarasio onog mafijaškog režima Borisa Tadića. Naprednjaci su obećavali narodu kule i gradove, a imali su i podršku zapadnih sila. Setite se na dan predsjedničkih izbora, Tomislavu Nikoliću je stigla iz Brisela čestitka već u 5 sati popodne, a izbori su trajali do 8 sati. Znači, unapred se sve znalo, unapred je sve bilo pripremljeno. Pred prošle izbore Vučić je obećavao narodu da će se živeti bolje. Neprekidno su svi naprednjaci obećavali živet će se bolje. A posle izbora prvo što su uradili, smanjili su plate i penzije. Pa što pre izbora nisu rekli da će smanjivati plate i penzije, pa da vidimo ko bi za njih glasao. Ipak, za Srbiju nije sve izgubljeno. Ima jedna snaga koja je odana svome narodu, beskrajno odana i požrtvovana. Ima jedna snaga koja je pokazala svojim primjerom kako se žrtvuje za dobrobit otadžbine. Ta snaga je Srpska radikalna stranka. Jedino je Srpska radikalna stranka u stanju da Srbiju izvede iz ekonomske krize i socijalne bede, da je podigne na noge, da opet bude jaka i moćna. Kakav je naš program? Naš program je jednostavan. Mi smo politička partija koja se zalaže za oslanjanje na sopstvene snage. Mi moramo prvo zaštititi domaću poljoprivrednu proizvodnju. Kako? Tako što ćemo ograničiti uvoz, što ćemo vratiti carine na uvoz svih roba iz Evropske unije, koje još Boris Tadić jednostavno ukinuo. 2-3 puta više novca gubimo svake godine od 2008. zato što su ukinute carine za robu iz Evropske unije, nego što naprednjački režim ima dodatnog priliva na osnovu smanjivanja penzija. Penzije ćemo vratiti i penzije i plate u javnom sektoru postepeno povećavati. Ne naglo, ne mnogo, ali neprekidno. Jer svaki ozbiljan ekonomista zna da izlaska iz ekonomske krize ne može biti dok se ne poveća potražnja stanovništva za određenim robama. Naš je problem što se na našem tržištu skoro isključivo prodaje strana roba. Propada srpski pasulj, srpski krompir, srpsko voće, srpsko meso, srpsko mleko, jer nas zasipaju mesom koje je pre 2-3 godine stavljeno u zamrzivače, jer nas zasipaju veštačkom hranom sa zapada. Ona je trenutno malo jeftinija,
Ali šta nam to znači? Ništa. Ako malo jeftinije to platimo, sav novac koji izdvojimo ode napolje. Treba da kupujemo domaću robu, jer onda novac ostaje u Srbiji. Pa kad se počnu oporavljati seljaci, oporavljat će se sitni preduzetnici, radnicima će biti bolje i polako će se krenuti. A kad je Srbija svima sa zapada na izvolte, tu nema pomaka naprijed. Tu samo dalje tonemo u bezdan. Mi ne obećavamo med i mlijeko. Mi obećavamo znoj, naporan rad. Međutim, ne tako kao što govore naprednjaci, svi morate da radite. A šta? Da nosite kamen s jedne strane ulice na drugu, pa opet nazad. Besmisleni rad je gori od nerada. Mora smisleno da se radi. Mora ta proizvodnja imati svrhu, a da bi domaća proizvodnja imala svrhu, mora se smanjiti konkurencija strane robe. Sve ono što Srbija može da proizvede, treba da bude zaštićeno visokim carinskim stopama od uvozne robe iste vrste, ali često lošije kvaliteta. Mora se povećati tražnja na tržištu. Ne tako što će se smanjivati plate i penzije. Onaj ludi Dinkić, Mlađan Dinkić, svojevremeno, on je negde učio, bio je asistent na pravnom fakultetu, da se mora povećati tražnja stanovništva za robama. I onda je uveo subvencionisane kredite, odnosno kredite sa subvencionisanim kamatama. I ko je dizao te potrošačke kredite? Uglavnom oni koji su već imali novca, koji su ipak solidno živjeli. I šta su kupovali za te pare? Stranu uvoznu robu. Dodatna topa za Srbiju. Tražnja se povećava tako, što će plate i penzije pomalo neprekidno da rastu. Šta radi penzioner kad dobije penziju? Ide prvo da plati komunalije, struju, vodu, kupuje hranu, kupuje nešto od odeće. To je povećavanje tražnje domaćih roba, a ne davati jeftine kredite onima koji kupuju sve što pomisle u inostranstvu, luksuzne automobile, drugu luksuznu robu, idu da letuju po egzotičnim zemljama širom sveta. Naša politika zasnovana na sopstvenim snagama bazira se i na paroli kupujmo srpsko. Kad god možemo kupiti srpsko, da ne kupujemo uvozno. Jer ako sami ne brinemo o sebi, onda nam nema izlaska iz krize. Čaroban štapić niko ne može da ponudi. Srbija nema šta da traži u Evropskoj uniji. Evropska unija nas neprekidno ucenjuje i ponižava. U Evropskoj uniji su koncentrisani svi naši tradicionalni neprijatelji. Šta je naša perspektiva? Integracija sa Rusijom. Rusija može da kupi svu robu koja se proizvede u Srbiji. A Rusija ima sve vrste sirovina koje su nam potrebne. Ima i lovu. Sad su im Amerikanci malo smanjili prihode obarajući cene nafte, ali to je samo privremeno. Ako uđemo u taj proces integracija, mi imamo šansu da se izvučemo iz krize. Vidite šta je radio naprednjački režim. Privatizovao JAT, dao 49% Etihadu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a ništa za uzvrat nije dobio, ni dinar. Hteli su da predaju sada Amerikancima ponovo ni za šta Sartid.
Smederevsku željezaru. I mi smo tu aferu razotkrili, počeli smo još 5. decembra i sprečili smo ih da to urade. Amerikanci hteli da dođu, da iskoriste tih sirovina što je ostalo. Prvo su naprednjaci rekli za 90 miliona evra, a sad vidimo najnovije izjave njihovih ministara da je reč od 170 miliona evra. Hteli da iskoriste te sirovine, da pretope naše tenkove, nekoliko stotina tenkova vlada planira da proda. To su stari tenkovi, 40 godina, ne može ih prodati nikome u svetu. Može ih prodati samo u starog gvožđe. A šta je rekao Esmark? Neće ni te rashodovane tenkove da plati, nego traži od naprednjačke vlade da ona njemu plati što će preuzeti te tenkove, pretopiti i prodati onda čisti čelik. Dakle, situacija je veoma teška, ali nije beznadežna. Izlaz iz situacije nije teško pronaći, ali moramo se uzdati najviše u sopstvene snage. Kako vi, braćo i sestre, možete imati poverenje u srpske radikale? Pogledajte nas. Nikad vas nismo izneverili. Onaj šljam i ološ među nama, on je davno otpeljao, prodao se Amerikancima i ostalim zapadnjacima. Ostali su samo najbolji, najjači i najodlučniji. Mi vam garantujemo svojim načinom života, svojom sudbinom, svojom nepokolebljivom borbom za narod i otadžbinu da vas nikada nećemo izdati, da vas nećemo ostaviti na cedilu. Pa ako slučajno ni nama ne budete zadovoljni, onda menjajte, tražite nove. Ja sam ubeđen da ćete sa srpskim radikalima sigurno biti zadovoljni. Braćo i sestre, naprednjaci se spremaju da otpuštaju zaposlene u javnom sektoru po nalogu Međunarodnog monetarnog fonda. Već su smanjili plate. Ko osjeća to smanjivanje plata? Oni koji su imali najmanje plate. Činovnici, policajci, zdravstveno osoblje, prosvetno osoblje. Njima su smanjili. A vladin personal ode na letovanje u Tajland. U sred zime oni u Tajland na letovanje. Tropska klima, lepo, dođoše preplanuli. Otkud im pare? To je nekome ukradeno. Skoro svaki ministar u ovoj vladi ima za sobom brojne afere. Gledajte Aleksandra Vulina. Afera aferu sustiže. To je ono što srpski narod više ne može, a i neće da trpi. Vučić je glumio borbu protiv kriminala. Uhapsio je nekoliko tajkuna. I sad ne zna šta da radi s njima. Uhapsio je Miškovića, pa ga posle godinu dana pustio da se brani sa slobode. I ne može mu ništa. Zašto ne može ništa nijednom tajkunu? Zato što ne hapsi političare koji su bili podmićivani od tih istih tajkuna. Kapitalista je svuda u svetu isti. Želi na što lakši način da zgrne bogatstvo. Ali su opasnost, društvena opasnost, političari koji su potkupljivi pa im omogućavaju da zgrnu bogatstvo. Ne može više da se živi ni od plate u javnom sektoru. Pogledajte plate telohranitelja, državnih funkcionera i mafijaša imaju 10 puta veći iznos od plate policajaca. Pa kako onda policija da se bori protiv kriminalaca kad su kriminalci privilegovani? Pogledajte Tomislava Nikolića.
kad je Tomislav Nikolić bio srpski radikal. Bio je, molim vas, bio je i pošten i častan čovjek nekada. A onda se razboleo od pohlepe. Kad je bio srpski radikal, Tomislava Nikolića kuće nije imalo za šta da ujede. A sada tolike kuće, toliki stanovi. Pa diže u Bajčetini čardak ni na nebu ni na zemlji. Pa stan u luksuznom delu Beograda 200 kvadrata. Kaže, podigao kredit kod banke. Pa ko će mu vraćati taj kredit? I kako ga on može vraćati ako mu je plata 1000 evra? Pa šta je još uradio? 3 kuće podiže u obalskom pojasu Save u Novom Beogradu. Pa povrh svega toga, njegova supruga Dragica formirala fondaciju. I 8 miliona evra već grnula. Jesu oni podigli jedno 11 onih montažnih kuća za postradale od poplava? 11. Jedna košta oko 35.000 evra. Dobili su popust. Ali neke 35. 10 kuća, 350.000. Pogledajte šta su sve kupili za neke bolnice i ostale javne ustanove u Srbiji. Više od pola tog novca, više od 4 miliona evra, nestalo je bez traga. A Dragica Nikolić više u jednom danu na sebe nabaci garderobe i nakita, nego što vredi godišnja plata Tomislava Nikolića. I zamislite, braćo i sestre, šta smo dočekali da nam predsjednik Republike maše lažnom diplomom. Stekao je fakultetsku diplomu, a da ni jedan jedini ispit nije polagao. Nikad nije bio u zgradi fakulteta gdje je stekao diplomu. Ne zna ni na koji je odsek bio upisan. Pa kako onda da se obnovi moral u Srbiji? Kako onda Srbija da veruje u vlast? Ne može. Moramo ih menjati što pre. To je i za njihovo dobro. Što pre odu sa vlasti, to ćemo biti nežniji prema njima. Ako se uskopiste i grčevito budu čuvali tu vlast, onda vidjet ćemo kako se u Srbiji diže kuka i motika, jer narod više to ne može da trpi. Vratio sam se iz Haga, a naprednjaci zakukali, kažu, poslali ga Amerikanci da nas unište. Ko bi njih mogao da uništi da su oni dobri i sposobni? Niko. Njih će uništiti njihova nesposobnost, njihov lopovluk, njihova izdajnička politika. Izdali su Kosovo i Metohiju više za 5 dana u Briselu nego što bi žuti iz Demokratske stranke za 10 godina. Braćo i sestre, ja vas pozivam da se masovno učlanjujete u Srpsku radikalnu stranku, da zajedničkim snagama menjamo vlast. Vlast može da promeni, za vlast može da se izbori samo jaka i moćna politička partija. Mi, srpski radikali, nemamo neku snagu koja je nijotkud došla. Naša snaga je snaga naroda koji nas podržava. Kao što je govorio Nikola Pašić, narode, snago naša. Pouzdaj se u Srpsku radikalnu stranku, priključi se Srpskoj radikalnoj stranci i zajednički ćemo pobediti sve nevolje, izaći iz ekonomske krize i socijalne bede. Živela velika Srbija!
Od vaših institutora.